ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kibor penyat snong bat kitrai jaka kila kendit hitret ban tip ba uway bar jela ya wala tip kerteng kumu Rohit Kapoor ula klun ay ka jaka ha ka snong Maus Mai ka bahab Haribhoi district. Kani ka jingle try kli jong ni bar jela ka bala penbitar hado kata-kata ye ki babon ki pai ba nong song snong bad ha ka khatlai tarik ubunai nailor arajar arpuway. Kinong ilam jong ka sunjuk kirang ba snong Ribhoi district lembat kinong ilam jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people kila hiar sya ka snong Maus Mai ban tokit halor kani ka jingjia. Katkum ki kot kisla bala pensisha lalap bakani ka jaka kadai ka jong uba Cleopas Bis im ubadai Chief Executive Member barim jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka ba ulathit bat IY sya ka way ka company penmi jeri ya ka bala tip kerteng kum Resource Rubber Private Limited bala khli da Rohit Kapoor. Katkum ka jingya kut ubas im ula IY yakni ke jaka lejong tang khat nyo hajar san spa san po square feet syakni ka company hanrei ka bapelingo ka long bo ni bar jella ula teisndon de ki building bat ki karkhana ban klun sakumba ar akartam ka jaka klem ka jingpan jingbit kat hadu bakani kala penbitar hi lab yo ba CBs im lalabru bakini ki nongelam jang ka senjuk lembat ki dekhot jang ka FKJ GP kila sya pakhang lenti ha ki pulit jang ka jilla Meghalaya kat baki dang thmu ban rung sapok kani ka karkhana ban lej ya keren baru ni bar jilla ba pilape jok sisla baro belong babya nakaliang ka tombas nong nakaliang pergada ka ka into apa abang do Henry apa sih yang bandel hang tala lane bandel jelek kalau kumar seding terpat dengan kalau punya apa punya cua katalah punya ketaan dia sudah ketaan dia sudah kes ke hadin pat nggak sepakat ya kano ka betai ke jingkwa jong nu briu la ukwa ban set up ya ka factory ni ukwa ban set up ini industries ni ukwa ban set up kino ki bentak dan nangkong nang siya ahin nangkong pan ka inosi pi hadin bapan ka inosi tengi ka strong ka thau kamot ni hapan pelong ka dorbar la ni hapan pelong ka komiti ka ba badalang bat ki basta ban perkhat ka inosi ka ba kumnongin ai nang bakan nam ta ya ka kanong ta ya ka song kamar ka long ba anda mangila ai kata kamot haga agreement pi kejulong kata deka agreement jo kasong lada ungo entrepreneur lada one ban set up any factory anything kamot long today ban purom ya ka agreement jo kasong dengan mentang ayo so ke kubor ke baba ya ka agreement jo kasong ro umburom shu ya kita ki benta ki bau be ban le nam ta kasong show set up ya kanika rubber plan hangiru uklam le te kadi ka penpau ba kani ka penpau ba utay ubriu banambar layu right nya ka tiga dustu jeng denga kumu no yalam jok senjuk kirang mas nong suram bat nga don rangkat bat kani snong Maus Mai namar kumu ro mas nong meneba ni idon ka borda fi te kamu tang badan na borda te kamu kini ki briu ki naba tama kinang sta kimot kinchu ka jimut ki ka balong bat chi uranjut baro ibenta mata kum trai jakau lo ong ba ngaman soa nga IY tang kumba arpunyo hajar kanyo hajar square feet kare menta ubri ula kulun baro ke jaga hantu mai stangkat tu ni tikum kita ki wanja ha kan ni ke jella ha kan ni ke jaga jung ite yang ngata sosi krau mat ni so tenat ba neng ba ka jingdon gini sang balang menta sang balang kila ya so kila pek gi ki ko isla kila check ko isla kila sko both side na kanyang jong try jaka pat na kanyang islam te de na mata kadaw ngaru ngakwa ba na kanyang jong islam halor kani ke jingwan na kanyang sang balang kay pa ke jing so sasien na ma mo ngkwa ba kan shai ba na pi na ma ba kumalong menta na kanyang presiden wong ba na kanyang ka sang wong ba ni ni sim lo harai ba kumno ngile lani ngile talano ya ketika factory
te shwa bangin chim ya kata senjam te final decision la ne final discussion te ba pi snong dei bandan ka ji kan sesikit tu ka shwa bangin chim no ya ka rai Jaka junga gabangal aiwai o khanyo hajar sanpa sanpo square feet ula kulun palat ya ka arakar napdeng jaka bangamyo suban lek sakamon ngamyo suban lek sakadia nang ta kwa arban pentip shapiba laya soy ya ka katcha list agreement klempad register haga kerteng jong upal bindar jit sing lengba ka resus rabar private limited ngayo kajing tip ka batikena kawat kislah rugidan banga ba la INOC haga kerteng jong u HR sing resus rabar te kita ka pen kontradik lada ki ya bisar ya pej benya ki breu ki banang pastat nong nadu usnam arjar khanyo ka bangala thit ya gane ka jaka bat ngalai thu ro dor borsnong mangan sa aiwai ya gane haga rabar factory da ka ba en penbit penbiang ya ka agreement henry hadu benta ngadang yo bansain ya ka katcha agreement ka baklem pat pendepura hakmat ka dor borsnong ngalai yo lut ki kot isla nadu ka dor borsnong nadu ka dorbar right hadu ka DC office ka balade penbit penbiang kot isla junga bat enda une ulale tam haga ide bat agreement dor borsnong ngaru kum ubriu ngala so ku utrai snong bangan don ka kamram banikit lang berkusnong ka tau ki dulut ya kita kijing kular kijung u bat kisah haras daga basya IFIR ngaru ngaya cekman ong ba ngaru kum utrai jaka ngam tre syu ban ai ya ban pentikna ai kene ka list din agreement badu ngade ba ngan cancel no ngakar pak dor borsnong ba bakin itu ya kata bangan cancel no ya kene ka list agreement kumadon ya segi bakren na kumne kumtai sipang kata ka benami ngau try jaka ngai wayu habang amla on pentrikam un pentrai kat kumi kendon jonga bat ki kendon jonga dor borsnong henry ka weru uklam fulfill ngala report ru sya ka district council haka arpu tarik benai Januari mentau senam verbal report ban maki kila sedang bensim action ki one inquiry hangne ba ngalaong ba lada umpat don ki kot kisla ki babiang nanga bat ki kot kisla babiang na ka dor borsnong pimde ban ai ka terding license saus nem ularon klem tip ka dorbar right klem tip ka dorbar hima klem tip ka district council klem tip ka state government henry ulala ban penia yaka kendit kansan haka pratarik ubnai agos uyo terding license kapan longo inga kum try jaka kapan longo ru ya ka dorbar song kum nyetip ngala ai ka complain haswa jong kata ngala ai ru ka complain support district office na du sitarik Julai rengkat ki power attorney ki bangala thung pedang jung pam bun kam ngala thung ya uba min makri ba dipol ratiang bakin ya cakmat ban pei ban kmi ya ganeka kam dengan solongo baki bor jongka district council baki bor jongka ka district administration kimle AA ngasongu ya ka FKGGP ka balakot inga mentakasi ki ongwan ngin pe ki kot gisla jupi namar baka don ka huri hura po snong po thau ba penia illegal kata ka company pi day way ubadon ga jingkit klik ki ongwan ngara ki kot gisla baro ngala IT haki ya kijing sisa baro kiba ka dorbar snong bar dorbar right kala ai ngala submit yaki kila petu ikot kisla kumno kini chekmat ya kata ngapil ru hakmat jong sunjuk ke ka dorbar kirang ba snong kilawan na kijing suknya ban pet ya kene snong ka thau ngapan sngo ya pikum trajaka banga klem ya like ka weiru ka kendon nadu na snong nga ai ka information cha ka DC office nga ai ka information cha ka police department ka por bawan joint inspection bat ka dorbar snong romba snong dalade bat ka konhun ngilawan le joint inspection nga ai wai khat nyo hajar sanspa san post square feet ka jaka hapdeng jing bun kam jonga ula encroach ya kane jaka ki bapli dorbar snong ro kimtip ula te ya kane palat ar akar nga sulungo bah bangala complain ya kata sagi bor jonga district council sagi bor jonga ka district administration kimle AA ki aipor ka balengok kalong ba ngiwan hangne haka por ka ba ngiwan inspection haka kasau tarik Julai rengkat bat kini ki borsinong ngikot igi pulit bikin wan senran ki wan dang ila jandep kam mentakas ngi ngalungo bantip habang ngiwan mangi ngi pentip sini bandrung ban pai mi rengkat bat ka dorsinong tangkat to kan ngon bagi pulit kila lupa te ka ke badon seledet ngangam la bantip syong hapi gi pai ba chong pi ginong chong ro ginong yalam seng balang bakin tip ya ke cisha ya ke jinglong jong une u bawan seng gene ke company u banyu rot ya ki hok jong ngau trai jaka
you right ya ki hok jong dorbar snong you right ya ki dor ya ka dorbar right but you right ru ya ki bor pania district council bor pania jong district government tang kita kitin ngapa Kaya kamu kini khot jong kadar nasional ini te kili kang ya kalanti ba ki penya i kali ke bakat saka ke bakat saka ke ba khas saka kili kang gitu te haka apa sotri karena saya te hadin one of new try jong factory one te tu kili khot jong kadar nasional kita khot ya ban bisar haka punya trik Henry Uklemuan wa ay mendake apa ya kani kasoro kadi milay tang kibantu saka nama kadi kasoro senang kan kami kayak anu sing sama air ketika building abang bisna building kan sira karena teman suami ada ai di kira musim murim kabari musim ya karena kalau tinggi isna ada job card bikin ukir tong baru isna ya kapisa namun yo na blok baru niat perlu udah tinggi itu di mau blok itu di siap sebenarnya isna ada nanti bat hapor war ke factory ndak kelas dang yung agreement ni dapat niat kali ke bandiru saka Andre magi ki peniat kali ke bakat saka besok saka di bakat saka hadu kan saka peniat kajing kita sapor ni kalong ba ke bangkong kada nam takalanti makin peniat kali ke bandiru saka ba kata kalanti kan batang sport mau snahi dak la lanti jang to kabar bal snahi ya school boleh pedisna tang school tang tukawal mal-mala dan dak lamun pendep su dawan ong pendep pendep andre wong ada pendep ngale pinada to kebalai kadene mata ka buat ka umur wong ban ai haskul pada hidup di nukis dong katone nak ini andre bakatar hadu muta uni pandai pandai kajing sino dengan kolong di sino ko sosi tang bang le apuna haba ilapan ap di kulit teh ini lah balik itu. Habas yara itu habas dia lihat punya tu minat kuat itu kami meeting tak punya pembek. Pada kilong kita bek kinuan kami meeting tak kinuan long kita bek kinuan. Kita sokya ke khrawe hadot ke khobor ke bangayo kani ke snom mausmai. Mar kan mar habangi ong senjuk kerang bak snom mausmai ke hab lang hatup jong kirong bak hak tup ke senjuk kerang bak snom. Dena mat kadau ngadon ke jikso. Bat enda banglawan dalade hakani ke jakah. Ngai iba pleng haduk kan ni kisah nyon ben ni kisnong kitau ki badi kamtam ni si bodar men hakani ngidang ya tekhu ya kijingja ki bodar ba pher te ka basolongo bat kalong ba niwan hang ni ban ya kren yu trai jong ni ke jaka halor ka konrum konram hare uni trai jaka ban pli bat hapo jong ni factory ke balango kalong ba donda ki pulis jong me kale jongi badi ni pori boy kana pura apus te kei ke badan salandar alor kata pidin sal ade bandon dak security re menta don dak police jong megalia jongi bede jongka kana para pos te nga ngolongo adu kata de mata kadau nga nei mata kadau nga iba kini ki breu jongi lani ki no ilam jongi ki ada ya kini ki breu ki benabar te se ingin ya poi ketang ketai nakaliang jonga senjam ni pensiam alor kene nakaliang jongi senjam ingin up ya karai jong ada basnong mausmai kalau ada kadau basnong mausmai don kambing ki senjuk kirang basnong ban penbek haka wo isi kamu ni nak lihat jongi senjuk nombor song baru ngini walang ni ban dia dong kat bat kas nomor semua nakaliang jongi ka tradition of Khasi Gentian Karo people hadin ba nakaliang jong kador basnong nang ta nakaliang jong kitrai jaka kilawun lawan nam sangi kaseng te hadin kata ong ba nakaliang jongi ong bang inisim ni kasenjam ong inahap cek ha pe choi kat kisla adin ba nakaliang jonga hi ngala sim kata senjam ka ba gila ai ta notice ta sumon saki pro arti ki orang ba snong bat hol trajaka bangin pet ya kita ki dokumen te kumba pi kiru pra hi da ki jong ki kmat ba mne ngila cek ta ki isla ki dokumen nakaliang jong trajaka nakaliang jongka darba snong te hadin ba nakaliang jong darba snong ngila yekran ang ba ka kamahi ba nakaliang jong ngin lek pet sapo kajaka sa kata jaka badan kata ka resource robar lane ka polimar pulis mo te ngin wan sa kana jaka te nakaliang jong urang ba snong lokar pat nga bam de ben ni kana kana jura te ngila penbet akal ti ka badai ba kato nengot ki nakaliang jong nang ngalam sinong nakaliang jong ni isang malang nilek
bat nakaliang jong tra jaka bangilit ha kata ka jaka bat kumjuru nakaliang jong chairman jong ka sinjuk idar barsinong jabar go district te ndang lawan hangne feuse kumba ni tang sai bat nakaliang jong police department ki ban yada ka jaj meru khasi ne ki yada pan ya ki barjela kata ka ban nakaliang jong kesang ni peramjur bat hakaju kapur ka ban nakaliang jong ni lada katala kabaki lada khang napo lada dei bangi kwa mangi nadu mene kala ada pra handai namar bangi buram ni kadar basnong da ka bangi buram ni kadar basnong ya kajing request jong rong ma snong bat secretary snong nim kwa ban penmi kana kana ujing kajing huri hura nim kwa ban penmi kana kana ujing kumar dei namar kata kadaung ni hap yang sabar ni hap sangap lang kumbas hap rong ma snong ka i kabar nakaliang jong rong ma snong la pha ni tegin hap yang lang sabar kumba pi menta ban nakaliang jong kata ka industri so kamla ban pli kata ka get ya kata ka get ka ba syapo kidan hi nakaliang jong police department ya nakaliang jong ni so bon ang ba kanam cem jing yang i bangin pen prai ka get ladang imbon ka ba nang sinah hidu buriu nyiru gidi gibro ngila ban pen prai ka handai ta jing buram ni kirong ba sinong kinong ilam sinong trai jaka bat ka senjuk kirong ba sinong kum giru rong ba niat hakal ti ko dei bat da kajing sokya kabjur ba nim kwa benle ikano kana jing huri-hura nim kwa mon pumi ikano kana kajing ya syo yadat nane kajing penkumar hapa usinong kathau mau smai de nomor kata nakaliang jongi ni so bon ong hangne ba kidon ki kato kan engut le se ki bala ban bol de nomor kata ki parada prosnam di jongi ki ban bol lang ban neutrai industries ta bot kateng Rohit Kapur bat hakaju ko pon nakaliang jongi nakaliang jong central body hapring jigelam jong secretary jong central body ilade khat ya Rohit Kapur ban ikenu batu sapo office hadin pangilade khat ba nakaliang jong secretary central body nakaliang central body kala pani kot gisla hadu utamane utak gisla ke ba kanthop nadu ki labor license ki trading license ki single windows nang taka nakaliang jangka pollution board ta terter te de nomor kata na halor ba nakaliang jangka stal budi kalau tha binginga ong kabahi ba pi habun budin nomor ka ik ba nakaliang jangka kita senang jadin mangila budin ni heuse ni i ba kumba pi imta ba kalong kumne kumba pi te nakaliang jongi ni sosi jur ni sosi bat ngimkwa ban penmi ikono kono jing huri hura ndai lada barjalahi ule kumne pengingin hap simpat dagawai berkasenjam ke bakam tange dagaba nimkwa syu ban pentip ya urung ba snong nimkwa ban pentip syu ya kadar ba snong ngini ya lajna ya kirang ba snong ya kadar ba snong ban ngin sale ka badan kam kata ka bang ngaso ban ong hakane kapor lada uneu barjala umla ban kendu ya kinong yalam snong klem burom syu ya kirang ba snong nyiru ni saya dakawai kalenti dabang ni klem burom syu ya kadar ba snong sawan ban pen iu dakawai pat kajinglong ka ba phiru phisutu hi kata ngam kam syu ban di tang ta ki ba nakaliang jing kaseng ni so ban persngau